ziyeza incwadi ayangena ama-email and ngiyabonga qhubeka nilibhalela futhi ukubuza mina @gmail.com sisizane la ngendaba zamakhompyutha manje-ke incwadi ewuza manje i-email incwadi kagesi ibuya kuSilas. uSilas useBelgium. Silas ubhale ngesilungu Silas kodwa uthi ngiyasiza isindebele siyangihlula ukusibhala Silas Makarutse. Silas Makarutse. Into enhle le Silas akunankinga njengoba ngishilo ngathi mawusiza isindebele kodwa ungakwazi nokusibhala ungabhala ngesilungu mina ngizokwazi ukuphendulela kahle ngesindebele noma ufuna mina ngikuphendule personally njengawe Silas ngiyakhuluma la ku video kodwa i-email yakho ngiyiphendulile ngesilungu ngawubhalela. Uyabuza uSilas uthi ngine computer la ngithe ngisebenzisa ngisabhizi ngisebenzisa kwavela i-message phezulu iwindow libhaliweyo eliflashayo elithi your computer has been infected. Click here ukuthi uthenge i-antivirus noma i-software yokuthi ususe lokho. Hayi-ke Silas ngiyakuzwa and into nje enokukhathaza abantu abaningi nami ngiyayazi-ke lento enjenganaleyo. Into enzakalayo yebo i-computer yakho i-infected akusimanga lawo. Ukhona umuntu bakhona abantu abagangayo kodwa into ekhona ngabantu abathengisa i-software so yibo abaku-infecta ngabomu aba-infecta i-computer yakho ngabomu abathumela leyo nto ngabomu ngamabomu besenzela ukuthi uthenge kubo yikho besithi klikha lapho ukuthi uthenge kodwa-ke kukaningi uqaphele uma uklikha lapho ukuthi uthenge leyo software is either bakuthengisela i-software egenuine ezosusa leyo nto ngoba yibo abayifakileyo bayazi ukuthi bayisusa kanjani. Okwesibili ngoba ku-online ku-internet benzela ukuthi umuntu uyathenga ukhiphe ama-card details zakho ama-personal details zakho ama-purchase details zakho bavele bahuquluze yonke imali elapho ekhadini. Iqaphele futhi ngayo lento enjenganaleyo. Okunye either mawuyenza kanjalo bethi klikha lapho wenze kanje bavele ba-infecte worse i-computer yakho so kukaningi nje into enjenganaleyo. Into engingakutshela yona lapha Silas ukuthi iwindow leli ungaklikhi u-X lwana obomvu because mawuthi uyalivala uklikha u-X obomvu inkhona uyi-infecta kakhulu i-computer yakho. Bahlakaniphile bayazi ukuthi uzofuna uklikha u-X ufuna ukuvala so bavele benza ukuthi khona lapha oklikha khona wena uno-X obomvu khona okuclose yikho lapha o-accepta khona yikho lapho uthi yebo khona so ukuthi ulivale la page ukuthi ungazi ucisha icomputer yakho light mase ke la ngene ukuthi uyayivula futhi ivele so uya mawufuna ukulivala kahle ungenza ucontrol control le button engaphansi CTRL control W noma control alt W sometimes iyakwazi ukulivala kodwa uma lingavaleki nje lelo button iya lapha kuma programs akho uye khipha yonke into entsha. Yabona mhlawumbe into le engene namhlanje yonke iprogram oyibonayo engene namhlanje wenza i-uninstall uye ku-control panel uye ku-programs uthi programs uthi uninstall uchecke yonke into uzama uqaphele ungakhipha ama-programs ayiwo owadingayo ukhiphe yonke into engenileyo nje noma uye ku-start kulama computer amasha asebenzisa uVista Windows 7 labo Windows 8 la ufake uthathe u-system restore mawuklikha u-start hayi not Windows 8 ngoba ayina start la ngaphansi Windows 7 nabo Vista uklikha u-start usutype nje noma ungatype SYS for system kuvele nje into zonke eqala no system no SYS kanjalo uklikha u-system restore ukhethe i-date emva lapha okwenzakala khona lento mhlawumbe lokhu kwenzakala namhlanje unikhethe izolo ukuthi i-restore iyayibisela i-computer yakho back to what it was yesterday noma the day before or the day before or the time before the event happened. Kungenzakala futhi ukuthi ungakusizi lokho so into ekhona nje ukuthi ufake i-antivirus. Ngiyazi maningi ama-antivirus athengiswayo amanye athi bakunikeza ama-trial services athi free. Yebo angithengiseli umuntu ama products akhe kodwa ngizokurecommendela i product right
for i-computing yasendlini mawusebenzisa emakhaya ungala business ungenzini i-AVG i-offer i-service a very good, very efficient for free, mahala, simahla nje mahala. Uyayi-download i-AVG njengoba manje nje ku-2013 uyaya ku-Google busutype laphana ku-search box uthi download free AVG 2013 ayavela nje amaningi ama-company athi amanye akusiwo wakuphi AVG, amanye ngafuna ukuthengisela lokho nalokho, but uyaya ufuna wena free. So uzoya, I recommend ukuthi mawusufakile ku-Google laphana ukhethe app downloadwa ku cnet.com. cnet.com uCNET offer ama downloads are very good, asafe, uyawa checka angakabuye computeni yakho, so download khona. And uqaphele ke khona phana nakhona uCnet ma downloada, ngoba bona phela icompany offer lo bayafaka ama-adverts abawafakayo afaka phezulu kwe-download yakho kancane ukuthi kunzima ukuthi wehlukanise ubone ukuthi i-download e-free yipi lethengiswayo yipi. So ukuthiwa download here, kanti lethi download here uqaphela ukuthi akusiyi advert yini ngoba uyakusa kwendaweni e-wrong entweni ethengisayo. So wona uyaqaphelisa kahle isikhathi esiningi iyangathi ngezansi ngaphansi la ngaku left hand side uqaphele khona uclick on download, izokutshela ukuthi download for Windows and for Apple kanjalo into ezinjengalezi for your Mac computer ucheck into enjenganaleyo. Kodwa le ngaphezulu uqaphele bayafaka ama-adverts abo ukwenzela ukuthi labo phela bathola amasendi angithi. Kodwa ke wena ufuna le yamahala i-AVG uqaphela ukuthi into edownloada nayo ke AVG masivelile lapha window lakhona liyakhipha izinto iyathi free nansi le ethengiswayo ile optimize service, ilento eziningi. It's good for i-business, it's good for abantu abale online business futhi abenza ama-transactions amaningi online lapha, i-good le ethengiswayo. Kodwa wena nje usithi nje uzenzele computer la ekhaya ngiyokwenza check ama-email akho la lengane zakho ukuthi isebenzise, thatha yona le free man, ngisebenzisa yona nami i-free, yenza yonke is very efficient, angikaze ngibe ne-problem yokungenelwa i-virus. Iyakubonisa ma ungulo umuntu ovele wazi usebenzisa, uyakhona nokuyivula uyicheck ubone ukuthi isibambene ecomputerni yakho izama ukungena, iyakubonisa ukuthi izama ubamba lokho ingebambe lokho, yakwenza so inendawo lapho ebeka khona izinto ezingozi ezibambileyo zizama ukungena. So ke AVG ngiyayirecommend ukuthi ufake yona. So I hope uphendulekile, and I hope uzokwazi ukususa leyo nto. Ngiyazi so annoying mawuthi uyavula sokuvela lokho ukuflasha ukuthi click lapha suyenze kanje infection ke leyo. Mawuqeda uyisusa nje uvela uyi-download AVG uyifake ecomputerni yakho, angeke ukubone lokho. And ama-computeni lapha mawu internet uzame ngempela ukuthi ubalekele izinto lezo okuthiwa nanku lokho free, suklikha lapha nanku lokho free. Ayikho into free la emhlabeni, i-free kodwa ihamba nokunye eceleni. So kufanele uqaphele ukuthi la oklikha khona ku right kusafe okungakanani, and akula enye into okuyiphekelezelayo leyo nto okuthiwa i-free. Ngoba bagangile abantu lapha ngama-infection bafakele ezinye izinto ecomputerni sometimes ungehluleka lokususa, sometimes uvele ukucrashele nje icomputer yakho. Yikho ke lokho okunye futhi ama-infection abuya kuma-hard drive, ama-stick, ama-memory stick, izinto ezibuya ngaphandle noma yini ziza ne-infection. Umngane uyabuya ethi hayi angifakele lapha ngifuna ukudownload ingoma zami lezi ngenze kanje. Kufanele kube le software ekwazi ukuhlola into le efakwe manje i-memory stick engenayo ukuthi ayibuyanga ne-infection yini, ayibuyanga ne-virus yini, izindlela ebuya ngazo i-virus eziza ngazo. Ngithemba nguphendulile ngesilungu. Ngakunikeza nama-linki ama-website okufanele udownloade khona, and ngicabanga ukuthi uzokusiza. Ngicela i-feedback usibhalele usitshela ukuthi uhambe kanjani, ungathanda ukuze ngifakile le email yami ongithumela kuyo usho ukuthi kuwenzele kanjani. Ngiyabonga, qhubekani futhi libuze noma yiphi imibuzo lesi kwazi ukuyiphendula soyiphendula. Uma singakwazi sizosho njalo ukuthi hayi kusehlula sikwazi, noma sizadlulisela phambili sibuze kwabanye abangasiza, ngoba nathi siyafunda, sonke siyafundisana, siyafunda nje akupheli khona ukufunda. And nayo i-technology leyo iya ngokuya ilokhu kuthuthukisa phambili, asikwazi ukuyithola namhlanje sazi lokho kusasa sishintshile siyilokho. Ngiyambona ke nani Facebook ukuthi ushintsha kanjani, namhlanje unje kusasa ushintshile
yiyo i-technology, you'll never catch it, ihlala nje ihamba kanjalo. So ngiyabonga Bhuti Silas, ngicabanga ukuthi uphendulekile, and I hope i-problem yakho le izodlula. Ngiyabonga.